Ka Executive Committee jung ka Khasi Hills Autonomous District Council menta ka sngi palai ka arphuai tarik unailur arjara paulai kala syong ka jialang ban penkre banwan ra ekimat ki badan kam ha ka darbar ka bakarpang ka ban long ki arsngi ha ka arphu ar tarik ban arphu san tarik mta unailur arjara paulai uba penchngai NCM Deputy Chief Executive Member habakran chekela pathai khubor hadin balawai ka jialang ulai thu ba ka council kan sawanra eka supplementary demand nakbata ka jinlut jingsep jung ka KHDC Hagaban penlong ka Monolith Festival ka pension ki kato ka ki MDC nalor ki wei ki jilut jingsep. Kita sudah ta executive committee jong ka council ka juri bagi court namta ka session kuri syai kesni special session bagi court alsni na ka benta barwan ra ya ki kam ki bakam dot kam apo ka DC councils. Kaban kong kalong bangin ra ya ka supplementary statement ni ka bangin apa supplementary demand maka jinun kam kerki gaji de bagajing perlu preserve jong ka Khasi Autonomous District Councils nan so ai nuk sai pi kawai ka disungsul ka larai banyak sekmar gaji de berka Monolith Festival aga ba ka state government yang baga tourism department kan baru dige expenditure warla ka taru na leng usul kan bandon some budget na ka bentang ka art and culture bagi ban pelut kandiat la segi jinun kam ba manu mana hang yang tai haji de bekane ka Monolith Festival kebaru haji de beka pension jongki MDC repetitif ba dan MDC ki beralih syah high court ru ban dawa haji de beka pension jongki haji de bade mang kaleng jongi ila syu bo biang ka dika supplementary statement jongi na ka bentar ji pelut iki jende beka tu ningut ki MDC bagi don gamban aya ka pension ke jongki don ka tu ni jing pelut badan kam kerki ka bayde beka legislatif jongi ika taru ngabo biang ka erma kat pane nang ba kinyo ban pelut hari ni ki kendiat por shwaba ka financial year nang ta ka education department ru ka last session ikan don allocation ni jadi berka education department de bentar ngabo kat tu ni ka phone na ka bentar education department nang bang ni ban pelut haji ngade baki jing pelut apa ka education department kita gelong kat tu kan ni ki bayade bad ka financial statement ni ka bang ong ka supplementary statement dan supplementary demand ka bagian place la syai ka sini wanra haji ngade berka appointment and subscription of sorry ngomong banong haji ngade berka Hima Nongklau GAD berka election of CM deputy CM hapo Hima Nongklau la pha men suang penbai kat ka observation jongga DCA ki don kat tu kat ni ki jing penbai dan kalian isi ngai ban penbai ki kita jing penbai bari kan ngin place la syai haka station ban recall no ya ka bill ke barim ban bu da ka ba thmai na ka benta ka GAD berka ni ka Hima Nongklau bat kumjuru haka GAD berka trading by non-tribals haka station ke bah mensuwa usnya marja ke kendai la dengan berla atau nila pangasi katu ban repeal no ai barim dan dari nomor bagadon katu ni ka observation ye kani nam ta ka urgency ke jongi nila recall no ai ka repeal bat ngin bo bai ta ka amendment na kani ka existing trading by non-tribals kani ro kan ngobe ka mat ke bangin bu haka jini de bakani ka session State government kadang lek assessment menta hidang prepared menta kan no bukila banla namana kalian jung ingin bon kamban pelut siting karu kadi ka karam ringi subu ibu haka head ka jungi khandiat yo le se don hang tai ki on scene expedition ke bagian kam le se kerki jili bane kam ngi nomlut pisah ringi subu haka ka supplementary statement jungi sipola le se yo don kanu jinon kam jungi Jimmy nang play na kaliang kasir government tourism department kan hadin balakut ke Monolith Festival kin syong kin sutu kan no ka jinglut kan no ka jingmi lese na ka tu ka jingmi jila ban ai kalang ka share ini ka kani ngat hangin haban syong dengan haban council bar tourism department ban discuss yenu ban invite yenu ban you kani ka hangin haban syong ban discuss ki program ngatrai hega ig bangale ha fast Monolith bar kasikan Monolith Kilong mur oleh sekumtu tendai lah sedang bandon additional hang yang tayi kadang syong kan ka join committee jong ka tourism bat ka di